Chris Kagayano chairman w'egombora ya Bwambara kandi birajekire RDC wa Rukunjiri ashabere kwabaho ekiganiro ekigenderire kumaraho enjubambi ahanyanja ya Edward abo kubite kuno aba Uganda still nabwe twashoma tukazaho tukega tukamanya kucemirire kwa controlling enyanza yitu bari nabarugayo batahiriro miza gitu biza kandi bagaruka kubari bo bashisha hine amato gitu aguba kwasere kandi nintekateka ngo agomato gariyo myezi nkeshatu kandi to kutukwata agabo na engine zabo tubegesa bakoma ko kwezi kumwe ninge sandi 3 ninge sandi namwe nanishaba kugira ngo urunakuru rizoba ubu twakwata engine zabo tukagazwagaruza kurungi mazima nitwe babase kwata ibintu byitu babitugaruze umubusinga abajwekire government ya Congo baraganiza kutwara kushaba uko mu government yabo okureba ngo enshongeji yakorwaho. Watu ya Congo na watu wa Uganda tukwe tunakaa kuzungumzia kushida ambazo tunapata juu ya maji. Hiyo kabisa tumeipokea na tutabeba message huko kwetu Congo na tuzungumzie wale ambao tunatumika na wao kwa mambo haya. Hinabebembezi abasimire government habwo kutamaha nyanja ya Edward okurwana senjubambi. So nitubasima munonga tutine bugarukiro so aba bari kubane bagira ngo bagende abo nenkozi zebibi itwe ekitukusimire cyo kuba kutwata kuba kubakwata tubone byenyanja kuno bitubukanya abo kuba akatimba kabo takuruga mu nyanja ndekaza makasheshe mpaka umwabaze kubona kurugama. Lieutenant Hatimu Mbazira orukuru kurwana senjubamba hanyanja ya Edward George hamwe na Kazinga Chano wajumirira abakongo okugumana babuzabuza bimwe habyoma ebyaza engine z'abanya Uganda. Abana Uganda echo bachicomplaininga ko kitufu but as security forces ndigezako kulaba engeri gyenkwatagana ne leadership ye Congo basobola okubanga tumaliriza ekizibu ekiriwo nti ebintu bibulankana. Amakuru agagasha kwa Gilbert Muhanguzi Rukunjiri.